Perú suyupa ñawpaq kamachiknin Alejandro Toledo Manrique habeas corpus mañakuskantam Tribunal Constitucionalpi mana puririchinkuchu. Tutela mañakuskanta mana pipas usuchiskanta chikaqyachiskanrayku. Libertad derecho mana salunchaskallakaptin. Chaynatama magistradukunata tantiyarhamunku iskay waranja chunka iskunniyu watapa tawa waranja tawa pachak tawa chunka tawayuq yupayniyuq expedientepi. Yanapakuy mañakuskanpim Toledo nichkan allin hatipasqa kananpaq derecho hinallataq libertad derecho sarunchasqa kaskanta. Tutela jurisdiccional efectiva hinallataq paypaq legalidad ruwaykunapas. Sentenciapim nimuchkanku allin hatipasqa kananpaq derecho manam sarunchaskachu. Nitaq libertad nisqawan kananpaq derechupas. Chayraykum habeas corpus mañakuskanta mana puririchinkuchu. Kayna kaptinmi yanapakuy mañakuskanta Tribunal Constitucional mana ñawparichinchu. Tutela mañakuskan habeas corpus niskanman hina mana kaskanrayku. Código Procesal Constitucional maytupa pichqa kaq artículo inciso huk niskanman hina.